Ni od koga ne dobivamo novac, čak i ne tražimo novac ni od koga. Ja sam prve godine tražio neka sredstva, dobio sam od kantona, kad sam išao sljedeće godine rekli su pa dali smo vam prošle godine. Međutim, mi s druge strane ne tražimo novac, mi novac ne tražimo. I u ovom momentu fondacija poziva javno oni koji su zainteresovani da budu donatori sa skromnim prilozima, sa malo jačim prilozima, oni koji žele da bude sponzori. Mi ne očekujemo puno, mi ne tražimo niti jednu marku od općine, niti očekujemo u narednih 20 godina marku sa bilo kog nivoa vlasti. Ja sam prve godine tražio neka sredstva, dobio sam od kantona, kad sam išao sljedeće godine rekli su pa dali smo vam prošle godine. Druga stvar, ne tražimo novac niti od javnih preduzeća. I u ovom momentu fondacija poziva javno oni koji su zainteresovani da budu donatori sa skromnim prilozima, sa malo jačim prilozima, oni koji žele da bude sponzori.